мо ба забони форсии тоҷикӣ мегӯем ки ман наметавонам ба ин фикр кунам. Англисо чунин мегӯянд: I can't think of anything. Can't think of anything. I can't think of anything. I can't think of anything. ба забони англисӣ чӣ хел гӯем ки манзурам ин набуд, яъне мақсадам ин набуд. I didn't mean it. I didn't mean it. یعنی اگر تیسا کرد خونم I didn't mean it. یعنی مقصدم این نبود، اون که منظورم این نبود. See Didn't mean it. I didn't mean it. با زبان انگلیسی چی خیلی گوییم که بس کن، یعنی cut it out. یعنی اگر تیز کرد خونم cut it out. شما میگویید که این درباره چی است یا اینکه این در خصوصی چی است. انگلیسی ها میگویند که what's it about. What's it about? با زبان انگلیسی چی خیلی گوییم که صحت و سلامت. safe and sound. So مثال wish you safe and sound. یعنی بر شما صحت و سلامتی خواهانم. wish you safe and sound.